Pozdrav svima ljudi, ovdje Đorđe. I Gagi, također tu Dragana i Bube. Mi smo iz tima B. Danas igramo igricu koju sam zaboravio. Znači igrat ćemo ja protiv Đorđeta prvo, pa će Dragana protiv Bubeta. Nije fair, krenu nas prije. Ja sam razbio Gagija, yes! Nije fair, krenu nas prije. Ako ne znate o čemu se radi igrica, otprilike kliknut ćemo na ove kocke i ko prije lupi glavom... Yes, bre. Naprimjer, kad ja lupim glavom, njemu je dobijem, a kad on lupi glavom, men dobi. I kad skupi ovih 5 zvezdica, povedio je. I možete praviti ono challenge, što će mi raditi. Koji izgubi, pojede ljutim pješnjem. Sad, u sljedeći, ne sad. Ej, mi smo skočili, Gagi. I sad će, a sad ćeš ti da umriš. Yes, bre, malo meni falo da umriš. Ali ipak sam. Rip, više se ne dam. Pogledaj kako mi je lice. Ti si mi to uradio. To će biti još lepše. Sad ti uveli. I vidi kako je ružno sad. Ti si ružni. Gagi, bit ćete nekako. Ovo je kao neki sve snage! Sonic! Ovo je puko. Ovo mapujem. Ovo se brzo završavanje. A nekaj može da umrem ja, ali volim je ipak. Znao sam da ću umrem. Deathmatch. Budi deathmatch na ovoj mapi. Tako mi zovemo kada ostane. Sad ko, znači, plan skok. Ko prvi umre, on je izgubi. Pusti Đola, pusti. Ima je ovako dosta. Ali dobro, snimanje. Sad. Aj predaj se malo. Aj prevrna si pa ti. Ko je ti? Za malo, sad ti. Dođi do pola ko ja. Umrem ćemo na sve ovako. Ne, znao sam! Deathmatch, pobjeda, ja. Znao sam. Ajde još jednu, znači igrat ćemo po dvije. Ja dvije, Dragana i Bube dvije, pošto vidim da je ovo stvarno... Da je malo traje. Znao sam da ću pući prvi ja. Uvijek si reci kad zato što ja pričam i dole izgubim. A sad ti imamo pričam. Da vidiš sloga, boga! Uvijek to je prosti žal. Svićeš. Neću. Skoči. Kako gađe srči. Baš je lupio, davaj. Znači to vam je tako čini, ne dajte sebe u to. Jer to vam nema spasa. Jako Dragana, ja sam. Ja sad razbijem Gagi. Vidiš kako je djete. O jes! Ali ja sam idela prije udario, ali nema veze, ja sam se vidio. Mislim, ja sam dao ovdje ten. Bam! Ovo je moja taktika ovdje. Imam tak. Šta? Prije da pucam. Opa, opet ista taktika. Neka malo... Yes, bre! Pukao sam od lijede, aj ćeš mi to biti. Ne, jel? Imam ja taktiku, bre. Znam, moja taktika opet uspijem. A gole pravi. Sad ću se ga vodam. Ali imamo na taktiku što više udaraš. Sve je nisam, aj se ga. Kako da nije deathmatch? Znači sad igraju Dragana i Bube. Ja ću ipak da pričam. Ajde. Dragana, neki još oba dva ti. Ajde Bube, kliči. Trko Bube. Zašto mu crkla Dragana? Idem. Crkla i Dragana! Jeste, Dragana je crkla. Dragana, ti nemaš pojoj. Sam klikćeš i treba on da udari, a ne ti. Kodnji će brzo sve da se završi. Klikći Dragana, brzo. Jel drži? Pazi da ne umre, drži. Jel drži? Ne umre Bube. Dragana, nemoj. Bube, pobjediš. I udarila je Dragana. Bube će pobjediti 5-0. Ne vjerujem. Bube, ako pobjedi Gagi... Pobjedit će. A de! Dragana, ajde sad probaj da ne umreš. Drži sam makar. Probaj to. Klikći Bona, nemoj toliko držati, drži kad ti je teško. Klikći!
Da. Ja sam. Ne mogu da vjerujem. To je nešto nemoguće. Kad je Dragana... I kad je pobedi Slavi. Jo, nisam rekao kod nas. A ja crveni. Nisam vam rekao ko je kod nas bio koji. Ja sam bio plavi, Đole bio crveni. Vjerojatno se svako, ali ovdje Bube plavi, a Dragana je crveni. Bube ima više crveni sa plavi. Ajde, razbi. A da. Bube, pro. Dragana, moraš da ga nalaziš na svojoj igri. Ili nema. Ajde. Znači, posle ovog ću Yeah, odigrat ja. baby. Posle ovog ću odigrat ja, jedan u single playeru. Tako da... I ja. Posle ovog ćemo igrati. No, baby. Nećemo, predugo će trajati. Znači, trajat ćemo također neke turnire ovdje. Da. I challenge. Znači, možda jedan pojem Dragan pali milion. 100%. Ne, Dragana je ovdje gubila, vremena za Dragan. Taman, 6 minuta. Znači, vrijeme da završimo ovdje epizodu. I ljudi, to bi bilo to še ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!